Violetta on Disney Channel. Samo treba otvoriti jedna vrata i promijeniti bravu. Odlično, čekam vas. Hvala. Što se događa? Violeta ne smije slušati takvu glazbu. Njezin otac je bio vrlo jasan. Ali uči svirati klavir. To smeće koje ti slušaš se ne bi trebalo ni nazivati glazbom. Iako te moram podsjetiti, te lekcije klavira spadaju pod njenu nastavu. Ozbilja. Violeta! Jeste li mi ostavili komad? Ti! Zbilja gubim strpljenje! Oprostite, Elsa, šalila sam se. Izgledam li ti kao da se smijem? Ti si potpuno uznemirena djevojka koja je izmakla kontroli. Ne dopuštam da tako razgovarate s mojom kćeri. O, Bože. Gospodine Herman, vaša kćer, ona je čudovište, ona je demon. Smiri se. Dobro. Dajte nam minutu da popričamo. Elsa, molim vas, nećete odustati od ovoga, zar ne? Ma nije to ništa. Samo je malo nervozna, došla je u novu zemlju i... Moj život je ugrožen kad sam s vašom kćeri, gospodine. Okej. Dajmo otkaz. Idite ravno pa desno, polako s vratima vrata. Otvori ih. Pažljivo. Pusti je da ode. Nitko s tako staromodnim cipelama ne bi trebao podučavati tvoju kćer. I to moraš shvatiti. Što da radim? Ostavi to meni. Pronaći ću novu učiteljicu po Violetinom ukusu. Hvala ti. Ne znam što bih napravio bez tebe. Bilo bi ti jako dosadno. Ljubavi moja, bez brige. Violeta i ja